Voila. I hope ni grandi mina ngiphilile ngimjojo ngimnandi kakhulu ngiconnecta ne-nature la ngikhona ngisekhaya eMthwalume enyangweni le eSouth Coast. I hope ni grandi mina ngiphile kakhulu lami igama nguyankhene balizimzima encane King Ken YC Y Toda sazohlekwa. The sun is kissing me. So namhlanje kule blog yethu sinenye topic yethu engifuna ukuthi ngazi ukuthi wena ucabangani ngayo. Ngike ngaphosta lapha online ngibuza abantu ukuthi engabe kusayidumela yini? Engabe lisakhona yini igugu lokuthi siye kuma events hip hop? Kakhulukazi lawa anama upcoming artists kwi underground, akuma underground sessions. Ngabe kusamnandi yini ukuthi sibe ndawonye? Usanalo wena igugu lokuthi uye kuma events? Let's talk about it. So abanye abantu basibona kusayithuba right ukuthi kube khona ama session because bayakwazi ukuthi bayibonakalise babone nabanye abantu abakhule bebukela kubona, bathola namathuba ukuthi bathola ama collabs, bakwazi nokuthi ba connect nabantu kuma events yabo. But abanye abantu abama fans of music bakhala ngokuthi kade bona babehamba ama events and abayiboni umuntu abayikhokhela cause abalibona ushintsho. Ama-artist perform into eziyi-1, perform ingoma eziyi-1 yabo nje nohlelo awubi khona ushintsho ohlelweni. Hlezi uhlelo luhamba ngendlela eyodwa and abafethu abekho professional, bayafika baphuze ama-events, umuntu angene estage sediyakiwe yabo, kanti akhohle ukuthi uzoperformela abantu abakhokhile abakhiphe imali yabo ngoba bezo-enjoy yabo. So abanye abantu bayakhala bathi ama-events asenayo le thing leyo le enza ukuthi usungaze ubeke kwi-schedule sakho ukuthi ngayela suku leya uzoyako support i-event yomuntu thizeni because kwi-line up uzobe khona obani. And abanye abantu kuma-comments laphana ngale topic yethu namhlanje bakhala kakhulu ngokuthi ama-artist lawa afakwayo kuma-line ups ayitshena bomuntu ngokuthi nje useyipost usezibona seyi-celebrity ke manje akasayipush nokuyipushayo i-event kumuntu wakhona yabo, akafiki futhi umuntu wakhona kwi-event yabo. Thothi manje kuyilokhuza kwi-event sekugcwele i-open mic, sekuyibona abantu asebebukwa-ke labi open mic, abantu bakhokhile i-poster kodwa bazobuka i-open mic the whole day. Ama-event ama-artist la kuyiwona afaka i-post, umuntu useyibona seyi-celebrity useyitshena manje umuntu nakhona masebefikile abanye umuntu useyitshena ukuthi aqaleke manje sekumele aperforme manje, sebebanga ukuthi uba ozoqala ukuperforma yabo. So uhlelo alihambi ngendlela eyenza ukuthi abantu abasuke bekhokhile eminyango bakujabulele ukuthi baqhubeke bala bebuya kuma-events. So mina ngiyacabanga ukuthi abantu aba-organize ama-events leyo zinto ey'kanjalo ufuna bayibeke into consideration ukuthi abantu bakhala ngani, babone ukuthi yini eshodayo kuma-events yabo, cause mezwe la iqhubeka ngale ndlela eqhubeka ngayo izogcina sebengasafiki nhlobo abantu kuma-event yabo. So ukuthi izinto sebeyibuka ku-social media kuma-video because abanye abantu bajabulela kwalo ukubona ukuthi umuntu oposte i-video yabo, masuyipostile leyo video leyo kube ukuthi seyasho ukuthi beyikhipha nakhona uthothi besingakhiphi ngaleyo ndlela ukuthi the angle yena ayibonayo uperform stage ngazi ukuthi bekumnandi lapha yabo cause ne-sound yasho yabona abantu abambala bascreamayo kame kuthiwa ukhona buzofeel ukuthi mhlampe bekushoda wena yabo ukuze i-event ibe grand. So mhlampe abantu aba-organize ama-event izofuna ukuthi babuke kakhulu ukuthi le topic yethu namhlanje abantu aba-engage kuyona bathi yini into abakhala ngayo yabo, because bakhona abantu abasafisa ngempela ukuthi baye kuma-event bafise ukubona ama-artist abawalalelayo abawathandayo bawabone bukhoma performa bukhoma ingoma abayithandayo. Abanye bafisa nje ukwamitha just ukuthi umuntu amitha ashose isithombe nayo, leyo nto isho lukhulu kakhulu yabo. But ama-artist ngicabanga ukuthi nami ngizikhulumela njengomunye wama-artist ayisekho leya nto leya ekhona ukuthi ngathi ungaya kuma-artist kuma-events. Into ayisekho into ephushayo ukuthi uye kuma-events even uyobuka cause abanye bazenza thina, abanye bazenza amanye ama-artist esiwaziyo yabo cause bayitshena ukuthi iyona into ezosipana leyo. So uma uya kwi-event ayisabi khona le nto ukuthi uzofika udiscover ithalente elisha yabo, nawe ugoduka usunalento ukuthi u-inspired cause kuney'ntwana owabonayo ukuthi zizemva kwakho and ziza kanzima cause ziza nententsha ngempela yabo.
manje uvela uthi uyafika laphana abantu abafuna uku-impressa thina abantu abazenza thina futhi yabo uvela ubone siyazi nangihlayele ekhaya ngizenzele umusic omusha ngizokhipha ngoba naku sengibona ukuthi abantu bazowuthenga futhi nalabo bazobe sebewuthengile ngizoya ngoba performela ngoba naku sebenawo futhi umusic sewuku-demand ukuthi uperforme live. So yeah, mina ngiyakuthanda ukuperforma, ngiyathanda ukuba outside ngimithe abantu abawulalelayo umculo abawethu abawuthandayo, ngimithe nabantu nje abazofisa ukuthi like socialize yabo, ngimithe abantu abazofuna ukuthi socialize sazane bangazi beyond ukuthi ngumuntu obasemayikhini or ngiba umuntu okuyicamera kanje yabo, bangimithe nje live nami ngimamithe share that energy yabo. This is why ngikwi-nature njengamanje, because I like to connect with other energies yabo akhona emhlabeni kwi-universe, so that ngizo-evolve as umuntu yabo. So as-evolve nathi kuma-events, asilungise amaphutha amancane akhona, sikwazi ukuthi siyibone lento esenzayo ukuthi ingasiphilisa isikhathi esisithathayo, because abanye abantu bayasipana bawenza umusic basuke ukuthi bathatha isikhathi sabo bazo-showcase iy'ngoma ey'suke y'thanda or bazo-showcase ithalente labo, like suke be-sacrifice isikhathi abasuke bengayo benza imali ngaso yabo. So if awukho worth it ukuthi baphume bazo-showcase ithalente labo or bazo-showcase umusic wabo, they rather sit at home benza umculo wabo bawukhiphe la kwi-internet, because it's worthless and kuyakhosta ukuba outside uphuma nje uhambe ugibele imoto udrive or whatever, ukuba outside spend isikhathi outside kukhosta imali then ukuthi kuwenzele imali. So it's better ukuthi kube into worth it yabo, enjoy ukhulise futhi ukuthi ubuku-event. So nawo ukuthi ama-artist akhokheleke, ngabe singaba nendlela ukuthi ama-artist akhokheleke, because omunye umuntu rather ahambe oyibambela itoho then ukuthi abe kwi-event ezongamenzeli lutho, kodwa ezodinga ukuthi yena osukwini ekwi-event aspende imali yakhe yabo. So yeah, angazi kahle hle ukuthi lento engiyishoyo ngisho njengoba ngiyikhumbula yini kade ushilo wena lapho kuma-comment ukuthi ubone ukuthi ku-right yini, ukuthi umqondo omuhle yini ukuthi siqhubeke senze ama-event or siqhubeke sihamba ama-event ama-hip hop session, ku-right yini? Because mina ngisahamba ama-event afuna ukuqamba amanga, ngisahamba ngempela nje futhi ngisa-enjoy ukuhamba ama-event, bekungisiza ngaso sonke isikhathi. But kuhamba kwafika la sembona ngazi ukuthi kwakona ukuthi ngingabi productive endlini, ngibe umuntu oyobuka abanye abantu or spend isikhathi ngaphandle kwe-studio sami. I'm wasting my money and I'm wasting my time. So abanye abantu angisakwazi ngibasupport ke ngaloko, but mekuthiwa ikhona into ngempela engafike ngiyizuze osukwini ukuthi bengiyi-event, angifuni ukuqamba amanga, ngisangayazi mina ungangibhukha, because ngenzela sure ukuthi umuntu umefikile ngimnika lento engazi ukuthi nami isuke ishoda mangisuke ngiye kwi-event, ngenzela ngimnika u-100%, ngibhukhe ngifike kwi-event yakho ngikwenzele izimanga. Young yayihliphiza i-crowd, akadlali kanjalo. Ngibhukhe inamba ikhona lapha epagini, ngifollowa kuwona wonke ama-social media platforms at Young Cannibal Cases. And njengamanje ngisesohlangana kwi-episode elandelayo la sobe sikhuluma khona nanoma ingane esifuna ukukhuluma ngayo. Uyoung Cannibal lo, Uyoung Cannibal izimzima encane, King Ken YC Toda. Sikwi-episode yethu yanamhlanje besikhuluma ngokuthi ucabanga ukuthi ama-event ugqozi lokuthi siqhubeke sihamba ama-event usakhona yini? Sisakhona yini kona isidingo sokuthi siconsider ukwenza ama-events? Wena njenge-fan, wena njenge-artist, ubona sisakhona isidingo sokuthi senze ama-events? Cela ukuzwa ngawo lapha emakhaya, ngicela ungitshele ukuthi ucabangani, ngoba mina ngazi kakhulu. Ngifuna ukuzwa umbono wakho, ngiwushare komunye, angitshele nawe ukuthi ucabangani. Namase ngiyakutshela ukuthi lokho okucabangile mina ngicabangani. Ucabangani wena lapho?
Ngithanda ukuthi uma sineke ngibuye kubangani bakho ukhulume ngani. Imbono yabo ngeke isize ukuthi sikhulise into esiphilela. Always long journey, always long journey, always long journey, always long journey.